بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga palanggungan sing kami Islam, alhamdulillah miabot na sa binwakto na to pa amoy jaman parsukuan sin guru na to mudliya waktu ini amoy in kumanap kato tanyo si mga pengajian insyaallah ta'ala amoy in sarayaw-rayaw lutuanan sing kita niyo dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana kaabiyad to manayhog kita niyo marayaw sarta kumawa kita niyo sin parsukuan na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in laung ta jakat sin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala simbiya sin kami karena impagyanon jakat sin ilmu amo na yung ilmu subay siya ipasampay pa mga kataw tayo manghuran kaya nakatutan yung katantan sa Allah subhanahu wa ta'ala na kawiyaksan da sing kita niyo iwan kakilahan da in guru na to mulia laung ta amoy in tiap-tiap biasin waktu ini na suko niya laung ta in ini waktu biya na sin waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko in Vice President sin Ad-Diya Foundation serta mudir sin Ma'had Ad-Diya Wairun Narwain dahil sin guru na to kalasan Sheikh Haider Buddin فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. Mga kamasan na mukalasahan, mga palangguan haagamas sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pen kaunan sin kamu yan hawa binaybayan sin kamu kipasampay na mo insasalaman hasasalaman kabyaksan sin kita ni haagamas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yari kita niyo kiarihilan waktu nagbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala hawala pamiabutin jangkaan sin pangumulan haamuin makapasampay pa kami kailu maniutiyo sin kiyahatihan namu ilmu ha ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagsaw-sawhan na to harum ini karena live kita niyo insyaallah hatungod sin kahinapusan hilalaungan patumtum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katu tanim amin pagyanun khutbatul wada' in Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala pa siya ataw sung na siya mawapat sung na siya muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala kulang maglabiring haunong papitubulan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam naghaji siya panagnaan haji iwan amuri sabning kain hipusan ni hamiabot hikahangpu tahun na sila doon ha Madina. Doon mayan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nanawag-tawag siya sin amin magsusud na inbulan haji sin hikahangpu na tahun sinlugay nila ha Madina na mataudding ha mga bangsa muslimin in mabaya magad ha Nabi sallallahu alaihi wasallam maghaji. Ampa sila minig deng halawm sin likusan sin Madina nagpanaw sadya harap madto pa Makkah intara sa sakatan nagdasin sa sakatan nila
Deng naman hakura iban sin unta, in kaibanan kailo andu nagpanaw sin siki hari makakaus. Amuin awon makapaon sa sakatan. Miabutin pagpanaw nila pitu pawalurum itong dimension adlaw niya. Sambil di magpak na sila kailo pamakkatul mukarram. Di magpak pamakka, nagtawaf ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sin tawaf qudum iban sin ini pag-umrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat niya. Ampa paghikawalu kasumangan metto na sila pa Mina didto kailo himangti deng hamaynat sambil pakaruman iabutan lapit adlaw siyang bahayang subuh. Ampa sila paghikasyam kasubangan pa Arafah. Doon ha Arafah kimugdanin adlaw Arafah kimugdan ha adlaw Jumaat. Amunin pagyanon sin kita ni sa Hajjul Akbar. Hajjul Akbar. May tasanyanan Hajjul Akbar. Nyanon siya Hajju Al-Akbar. Sabab natipun doon in adlaw sa mulya. Natipun in adlaw mulya, adlaw Arafah mulya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimugdan paisab ha adlaw mulya katu amunain pag-hajji sin katan miskin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag-hajji sin katan miskin sin umat Islam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha adlaw Jumaat. Yani nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kimugdan siya adlaw Arafah, adlaw Jumaat in adlaw Arafah. Atau kimugdan adlaw Arafah ha adlaw Jumaat. Misan pabihat tu wala nagjumaat in Nabi sallallahu alaihi wasallam ha Arafah. Way. Amin maksud karena magpatindog sin ini Jumaat ini sambahayang Jumaat way sa pasalin sila musafir. Kimugdan ha adlaw in adlaw mulya, adlaw Arafah hikasyam kasubangan, kimugdan patud ha adlaw Jumaat. Di hazaman ini ha waktu ini. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum, nagnasihat, nagkhutba in Nabi sallallahu alaihi wasallam ha Arafah. Amuna in khutba kahinapusan patumtum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hazaman itu. Doon mayan hataud sin mamu siya labi hanggatus niya ibuy miyagad ha Nabi sallallahu alaihi wasallam aun isab hambuk sahabat magpasasampay sin suara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam paamin abutan paruguh atau akan paamin inihinapusan bang pamakunsapan-sapan si mga manusia ha adlaw Arafah. Pagdatong nila pa Arafah sin mayna at puas nila minig deng hamina sin puas subuk. Bibutangan asal sin mga sahabat in Nabi sallallahu alaihi wasallam tent. Khaymah doon ha Arafah kimugdan siya hatampat namirah pagyano. Hanamirah. Masuk da siya pabud amin pagkabiaksahan sin kita ni pagkakitan na to pagkadtun sin tao pagpataan amin ha Jabalur Rahmah. Amin aun biya inuusok niya bihan puti ini semento timitindog hatasin bud. In kaibanan kailo bang magpakakadto patampat yaon doon nin magtangis, doon nin amin inihati niya sa puhon na biyan sin lima magmatay roon habud. Insihat sa jabud. Insihat sa jabud. Jabalur Rahmah. Aun story niya in original nga niya Jabal Ilal. Jabalu Ilal. Ngayon siya Jabalur Rahmah mapost sin lima bay patahunan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam wala day sab siya mga timinggil madto patasin budyaw. In habihaun hinangan na sin parinta sin Saudi hagdan bihan deng hakid biya sa kaula maglibot ko wet ampa ko makaragmat to patas. Gus iaad siya marayo namin hababa niya ini in namin hakuan sin ini plaza niya to bihan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nang khutbah bukun dari to habud dito. Dain di siya malayo salat dain habud dito amun na pagpatindukan bihaun masjid pagyan masjid namirah. Na khutbah in Nabi sallallahu alaihi wasallam doon hatampat yaw. Khutbah da pamaid-maid karena nakananam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dugaing na parasahan singgin hamabaran ni. Biya dagbus mabugat na ampay sa amin hati niya
aun napasihat long sin bahasa habaran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin insiya yaun masuuk nin ajal. Masuuk na in pag-uwi niya patuhan ni Rabbul Alamin. Ang panyatipo ni manusia. Hawala pa sila si mambahayang 2 rakaat karena musafir. In Nabi sallallahu alaihi wasallam timindog siya nagpatumtum pata. Ampa siya namudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namudji pa Allah subhanahu wa ta'ala ampa siya min amma ba'd. Dungog ko singkab tangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatul wada'. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, isma'u qawli. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في هذا الموقف أبدا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سيبتني إني كاتو تنيو كرنا أمنا يأون إن كهنا pusan patumtum niya pa mga sahabat kata. Amin nakasakop hazaman ni. In Nabi sallallahu alaihi wasallam piyasaplag niya na inkabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan timurun ayat atau surah dun hazaman niya. Nagpahimalayak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kabtangan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam o kamu lang ya mga manusia. Ayuhan nas, o kamu lang ya mga manusia. Isma'u qawli. Long ya dungog kamu sin hilalawan ko ini. Bunal-bunal tudlong ya tumtung kamu di ko na kaingatanin ako. Bang makapagbak pakakita niyo magbalik long ya bayan puas sin tahun niyo ini. Di long ya hatampat niyo ini. Bimana Nabi sallallahu alaihi wasallam puasin tahun yang di na makapaghaji, iwan puasin tempat yang di na siya makarik magbalik. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadha al-mawqif abadan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam arakala lang yari na ako makapagbaki man sin kamu magbalik magkitai. Puas long niya sin tahun niyo ini, iwan long niya sin puasab sin tempat ini salam-alam. Magtuy na tayma sin mga sahabat subhanallah. Magtuy na tayma sin mga sahabat bima'na in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang siyari na di na siya makapagbak, iwan sin kami puas sin tahun ini, iwan hatampat ini, bima'na mahupunin pangumulan sin Nabi. Sabab puasin amin nakapatindog na sila ini pamarintah Madinah. In Nabi sallallahu alaihi wasallam suntuan iikutan sin kita ni hakatan uno-uno kakahin ang pag-ibadat labi-labi hapag haji long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Kawa kamulong nyaring di ikaku hantang sin paghaji niyo. Hantang sin paghaji ka niyo kita kamurika ako iban upi kamurika ako. Bangin Nabi sallallahu alaihi wasallam iman di na kita niyo di ko na kaingatan ng makapagbak pakakita niyo long ya posin tahun ini iban hatampat ini. Bima'na aun natuud pasihat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil pamagkita rin na makapagkita si mga sahabat posin tahun niyo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtum kamu ini patumtum kulongnya kaniyo. Mangbat sabdi na kita niyo magkita, iri na kita niyo nga mag-abot, di na kita niyo makapagkita rin di hatampatin ni magbalik, tumtum kamulong niya inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tudlaw niya indugo niyo, maasag. Iban sin mga pangarta niyo, maupas. Haantara niyo, inyan haram kaniyo. At ini haram kanin mag-asagdugo haantara niyo sabing kamu muslimun. Haram day sablong niya kanin mag-anyaya kamu pangarta sintay manghud niyo, inyan haram kaniyo. Biya lang niya sin kaharam.
Biya lang niya sin kaharam ha adlaw iniri makajari pagbunuan pag-asa kandu karna inyari katan ha arafa ini ban ha adlaw ini amin yari katan ha tempat ha arafa ini yang punna sin Allah subhanahu wa ta'ala katan sin pardusan. Haramun alaikum ka hurmat yaumikum hada. Haram na kanyo in mag-asag kamudugo ha antara ni muslimin. Iban haram kanyo in mag-uppas, iban sin mag-usiba. Iban sin mag-anyaya pangarta sin tay mahod niyo hadlaw ini tagnaan biyaklong niya sin kaharam sin adlaw ini kanin panglagoy sin Allah Ta'ala adlaw ini hangkanin nasabot na to in topic ini mga palangguan namo kamasan kalasan aramah sabab karna iyang patud miyuklas din ka tuutan in waktu sin paghaji masih paimbulan niyan bulan haji sa amin waktu paghinang sin paghaji kaano adlaw ra 5 bay. Sin isnin da 5 bay yaun kailu kita niyo biya sin adlaw ini in amin pagtakbir na to sa taud-taud. Iban sin panglagoy na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin pagkugkuyag na to. Tanda sin pagkugkuyag na to panglagoy na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsumbay, pakailo nagsumbay kukurbanan niya. Nagpakaunin, nagpakaun. Naglami-lamin kataan karna long simbahasa Malayo hari raya. Adlaw pagkugkuyag. In Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot ni khutbah niya ni adlaw arafa in adlaw arafa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyusin maka puasa habukun niya nagahadji miyagad amin mga tao hagwa sin amin paghadjian maka puasa sin hikasiyam kasubangan amunin adlaw arafa ang punusin Allah subhanahu wa ta'ala in hangkatahon liya 5 bay pardusahan iba sin hangkatahon pardusahan may nang nasusungon. Allahu akbar. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ya bunal tur in mga indugo niyo maasag iban sin pangarta niyo mausiba inyan haram kaniyo ha antara sin kamu maganyaya. Biyaklong niya sin kaharam, panglagoy sin Allah Ta'ala ha adlaw ini haram. In maghinang sin parakalayan, adlaw ini adlaw arafa. Ihipag-aampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin pardusahan. In pardusahan sin nyari naghaji wa sin pardusahan sin mga tao hako nagpuasa. Damikyan biyaklay sab sin kaharam, sin bulan ini kanyo. Sabab haram in mag-asag dugo magbuno, ha antara sin muslimin, hiyaram sin Allah Ta'ala in bulan ini habulan syahr, bulan haji. Damik kani sebelum nyari hahula ni ini. Hahula maha sutsi. Sutsi siapa Allah subhanahu wa ta'ala karena wairuun pagsyirik sin tau halam sin ini Makkah yaun. Ngianan siya hula sutsi pasal wairuun sumbahun sin mga tau halam sin Makkah buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malingkan Allah subhanahu maka yan aku katibukan sin Saudi hangkan pagyan sin mas hula sutsi maita sebab sutsi sering hakatan kesyirikan ubus na lianuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di magpak na sadya parlo ni alhamdulillah nagbalik biya sin zaman sin Nabi in Makkah iman sin Madinah wayruun susumbahun barhala wayruun unu patuhan untuk malingkan Allah subhanahu wa ta'ala nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haram kani mag-asag dugo, haram da kani mag-aniha antara sin kamu sin mga pangarta niyo, biya sin kaharam sin Allah Ta'ala adlaw ini, hiyaram kani in adlaw arafah, karena adlaw pangmulya sin Allah Ta'ala, yang pangampuni sin Allah Ta'ala katan pardusan sin kamu. Iban biya sin kaharam habulan niyo ini, biya sin kaharam dami kani sablang niya habulan niyo ini. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, puas na piatumtuman in mga mahadja na in muslimin kata, sin hal sin pag-anya ya sin pag-asag dugo ang panianay sa piatumtumanin hal sin mga kakahinang sin kajahilan na kauna hal sin parakala pag-usaha wala parimatungin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiag na anya ring hamasuk tau kaniya papangatayan ni long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in min amri al-jahiliyati tahta al-qadamay tahta qadamay mawdu' long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tudlongnya. Bunal-bunal tudlongnya ingkatan sin uno-uno parakala sin zaman sin kajahilan nakauna. Amin yari pana kapinlongnya
haalupan ko tawakan hababa sinsiki ko bima na yaon pa amin ballug-ballugan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sakali aun parimaragan kahalan kajahilan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yan tanakun natu nakatan tanakun natu long ya katan panagnaan tanakun natu hawairun na pagbaus way na pagpahuli long ya wa dimaul jahiliyati mawdu'ah damit yan long niya in amin pag-asagdu in pagpahuli at ini amin mamahuli in tau ki asagandu atau kan in amin ini tribes kabila long sin bahasa Arab amin bangsa kiabunuan kia asagan sila ru sin hazaman pasin jahiliyah sakali sukutun nilayat tuhabiha unyarin in Islam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam minyat way na pagsukot paunun nato na yung pagsabar iban sin pagmaap niya api nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dimaul jahiliyati mawdu'ah iban long niya sin amin dugo na asag hazaman sin kajahilan way pen Islam in mga tao yun manukot sila mamahuli sila long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nyadto igon na to na magbago kita niyo liupian magbago kita niyo long niya page magbago kita niyo page long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna awwala damin ad'u min dima'ina dam ibn Rabi'ah bin Harith long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in panagnaan long niya igun ko hati nari na mamahuli di na manukot dugo biasin nasag kanila amunin dugo na asaglong niya hapanubo hi Rabi'ah ibn al-Harith panubo hi Rabi'ah ibn al-Harith doon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam haqawman yaun hapanubo yaun doon siya limasag sabab doon siya piyaipat sin amaun niya sin apo ni Abu Talib sambil amaun ni Abu Talib apo ni Abdul Muttalib amaun ni Abu Talib doon siya piyasulig haqawman yaun karna in bahasa nila bahasa purna dakuman in pagbahasa Arab iban long sin ulama sabab lang niya marayaw in environment nila iban marayaw lang in weather bang mga kato amin bukun na masakit madaran ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ha kauman yung mga kato harimba biha sabin zaman nga tubang sila mabaya malengkan bang sa Arab sabin zaman nga tubang sila mabaya amin kumatu sin bahasa purna marayaw sin bahasa Arab ipagparan lang kaanakan nila ben pa mga kahimbahan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam piarasin amaun madto pa kauman yaun na sambil piaduro pa siya sin hambuk babai ha doon ha amin kauman hapanubo sin Rabi'ah ibn al-Harith. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ni impanag na andugo tanakun kuri na way na pagsukot way na pagpahuli ha adlaw ni magpagmaapan sin kita no karna muslim na kita ni katan di na lang niya manukot indugo na asag lang niya ben hapanu hi Rabi'ah ibn al-Harith pahisin na kabuno kanila damit yan lang niya waribal jahiliyati mawdu'ah iman lang yan pag-usaha karna usaha riba inyan subay igun tanakun natuna in panagna nisab wa awwalu riba ad'u min ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu mawdu'un kulluh long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban in panagna ni sa pag-usaha dagan pag-usaha riba tanakun kulong niya igun kureng ha amin halaman nato halaman sin Islam ini amo na long niya in pag-usaha riba piaparagan hi Abbas amaun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib igun kwet tulong niya wairun na inyan haram na tulong ri na makajari di na makajari buhi magbalik sambil pamapuas na lang niya singkatay kudko di na yan makajari balik pag-usaha kamu sin halal puas piatumtuman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min mga mahadjan sin kaharam-haraman pag-asagdo iban sin pagbaus pagpahuli iban sin pag-usaha riba haram ang papiatumtuman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min katan kausuhan iban singkatan kababaihan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha fin nisa
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم ألا يوطعن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, o kamu lang yung mga manusia, pag mabuwa kamu patihan-patuhan niyo Rabbul Alamin, dun ha mga kaasawahan niyo. Sabab lang yan sila yan, kiyawa niyo tiyang niyo sila rengha, halaw man sin kamaasan nila, hanganin silan amanat sin Allah talarun kanu parihalaon niyo. Iban damik yan hiyalal niyo lang niya, in kaaurat-auratan nila hangani sabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtum kamu, aun lang niya kapatut sin kamu, aun kapatut hak sin kamu, roon ha kaasawahan niyo. In kapatut sin kamu mga kausugan, doon ha kaasawahan sin kamu yan. Amin subay nila hitunay hinangun para kanyo, subay nila. Subay sila long nyari magpasud, tao palom sin binaybayan sin kamu, lagi makatasak sin kukulangan lilingkuran sin kamu, amin tauri niyo kabayaan sumud palom sin bay niyo. Hati ning kaasawahan sin kiten, bukun tahana-hana magpasud, tao palom sin bay, mag-entertain tao, hawukun yan kabayaan karidaan sinbana mo. Sabab, mahinang salla, mahinang nadjaragat, mahinang nasadya, amin parakala parsaggaan sin kamu kapag kaluhan mahulog pa mahinang hikapagbutas sin dua maglakibin niya karena sin kakainang sin kabayan na to. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, piatumtuman niya kita niyo sin patumtum mahugot wasiyat hasupaya humugot isabin pag unay-unay iban sin paglasa sin dua maglakibini magtiyaw. In Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala pa imuus ngaw in amuin kangian hawala pa imuus ngawin kangian habuslut sibi-sibi tiyampanan na asal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna alla yutina furushakum ahadan takrahuna. Ayaw tuodlaw niya sila. Ayaw tuodlaw niya sila, kababaihan. Amin magpasakat palong binaybayan sin kamu, magpalingkod, magpatasak sin amin kukulangan sin kamu, ha mga tauri niyo kabayan makasud palong sin pamaybay niyo. Sabab dumagan na sadyan syaitan doon ha antara, iban dumagan day samin syaitan halom sin dugo sin bana, misan pawin wayrun nagjato, hapikilan sin bana nagjato. Arakala misan pa samin kaunan lahasya bang isabwayrun kiakilahan sin pang daigbay at tawakan bukon karidaan sin bana, dumagan din syaitan magguni-guni. In pakannya pang daigbay himinang day sabhati niya, kangian himinang bisara tumbi madtumari in bihaun bihaan, dumagpak pamatatay nga sinbana, nagjato misan wayrong nagjato. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, buslot sibi-sibi ri siya mabaya humus nga orendo ning fitna, tiyampanan magtusin Nabi, ibut lang niya kanyo ayaw niyo ninanga. Fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang apabila yan hinangun lang niya sin kababayhan na to, atau kababayhan niyo lang yan para kalayan ando na, doon neng inindan. Doon na lang yung waktu dap karaplusan nyo na sila sin masakit. Bang mayan bukun isab amin hubag madtumariha limpa habaran sin kababaihan sin kita ni. Amin binasa atau akan luwak long sin basa puti ilok bang amin kabitaran makamisan makabati pa mga konsumna. In Nabi sallallahu alaihi wasallam mangi naman indi lumabay misan dakuman lagpi atawakan kublit atawakan kibit atawakan lumak habukun isa mag-alum habaran sin kabaihan sin kita niyo karena hipang himati sin akkal niya may takaw nagpasud ta umari. Long niya hikuan damalong niya rang misan pahikuan hatatkala di ko kabayan pasurun mo palaw sin bay. Di nasarang mga subo bangon hajat baitaan mo wala diin banako. Hawala diin banako kiingatan niya sindi ka magpasud.
Tagari lang yan ba na ko umalup kay mo kamin magmiting pasal usog pagkahi. Ampain asawa sin kamuan sin kita niyo kailo subhanallah misan isab mga lasya huon lasya. Sa arakala di karidaan sin banong mahinang fitna. Mahinang parsababan. Mahinang parsababan hapagkalo sin kamo mapulaog gin pamilya. Anduin mga kaanak bedin na. Nabi sallallahu alaihi wasallam amu yan yung sabab habiha ini manugasi in kababayhan sin kita niyo sumulang hakasawa akabanahan dun nendan long sin nabiraplo sinyo hasupaya mahimati siya sinakal na hinang niya nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtum kami sablang ya kausukan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon isablong niya kaniyo aun kapatut nila sila kababayhan doon kaniyong kausugan long yung parakala sin rijiki nila kailo pag inom makan iban na sin pagtamong nila subay nyo hitunay hari indi ining kakaus-gausan sin kam hari indi ining kakaus-gausan sin kam ando kailo ayaw isab mahinang dan hikapag-discuss atau akan hikapagtuyo sinbana hasusukatan ia angut sin amuin babai asawa hindi na karausan sinbana kailo ang marin usaha kabakan hanggatus parawanggatus ang kaadlaw insukatun sin asawa subaytud makarabi hayon biay ni pabay bat subaytud siya kabihan galang bat subaytud siya kabihan palmaddani bat subaytud siya kabihan uno-uno na playan si sabay misan pengkaw na sinba na matay na kailo hapag drivean bang siya pantun niya driver ato akan hapag bingitan bang siya pantun niya maglalawd agun-agun na in mga sila magtitimbak ista halawd kailo kabustakan na sin timbak ista aw na rin kanin iabutan sin kadar hasawag kan na pagpariyala sin kaasawahan ato akan ha mahinang ito isab-sabab in amuin hikamutar na sinba na in amin uni susukatan hiangot sin asawa hari na kakausan sinban Nabi sallallahu alaihi wasallam biutangin kapatut sin pakanya hasupaya inyat turi mahinang persaggaan ibaning kita ni magad magtaat habis sa rakabtangan sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam huon hibana in wajib kanin subay magpaaun in pag-inom makan sin asawa iban sin pagtamong sa biutang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biuli an Nabi Sarah anduha kakausan sabab may taarakala in babay aw isang pangarta ni banang usahan ni amin maingat siya manding limiling sin kahalan sin banan niya makajarin niya tabangon iban bukun niya pamugatan amin di na maratu mulahad in Nabi sallallahu alaihi wasallam keingatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun sibu-sibuin rijiki sin manusia iban bukun ingkatan sin kausugan dayhan makakaus ang pabiyta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam andu tumtum kamu mga kausugan aun kapatut sin asawan yuruun kaniyo hak mula-mula rijiki nila pag inum makan pamaybay iban sin pagtamong nila hakakaus-gausan sin kamu ha amin hati na kabibiyaksahan ang pasyugpatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yung kabtangan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puas na siyabutin hak sin usog babae ang paniyapyatumtuman inhal sin Quran long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunainin pusak ahibin ku kani qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitab Allah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tudlong niya tinggal kuna kani ini binin kuna kani in parakala bang niulongnya gayunggung atau ri da kamu malaung di na kamu malaung selama-lama bang niu gayunggungan marayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam narwaing membukun kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala aun pagahangad hulatun musyarat dugaing deng ayat sin Allah ta'ala konstitusi pianog deng atas sin langit marikatu tanim long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam binin kuna kaniyo in pusaka amin di na kamu malaung selama-lama bang niyo gayunggungan marayaw yan nalongin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala yan nahalom dagal sin mga naka-memorize yan na kialukis lang yabian haunu na pagkalukis si mga sahabat
memorize niyo, iban agad kamu habitikan yan, agad kamu haunin syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naampan niya piyatumtuman hatungod, sin panggayunggong, iban sin aqidah, iban sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, innahu la nabiyya ba'di, wala ummata ba'dakum. O kamu lang yung nananano siya tumtum kamu. Bunal-bunal tudlong niya, wayroon na nabi mapuas din kaku tumtum kamu. Ang pamatawad naggulal. Bang murungo bin matawad naggulal nabi. Mapuas din nga nabi sallallahu alaihi wasallam. Matawad din naggulal nabi. Mapuas din nga nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ni sabtumpukan sin mga naggugol muslim bahasa. Aw ni agad nila mga kaimaman bahasa in mga imam nila yun. Labi pa kuno intaas sin darajat niya rin nga nabi. Iban labi intaas sin darajat din nga mga malaikat. Uno na yung goan na Tuhan. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la nabiyya ba'di. Tumtum kamulong ya bunal-bunal tud wayroon na nabi mapos din kaku. Iban wayroon ne sab ummat gumawa mapos din kanyo. Ako ning kahinapusan nabi, kamu ning sabin kahinapusan ummat sambil lajar magpaginadlaw kiamat. Sabab bang ang panabi gumawa mapos din kaku, ang na sab ummat niya mapos din kanyo. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggayunggong kamu hakitab sin Allah Ta'ala rin na mapinda. Ibang tumtum kamu, ayaw kamu malupa, wayroon na nabi kahagaran yung agaran dugaing. Ako ning kahinapusan, iban wayroon na isang ummat gumawa. Amin magad, hanabi yaon, ba't malingkan kamu na yung kahinapusan ummat, amin miya magad kako. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na tumtum kamu, ala fa'budullah, ala fa'budu rabbakum. Tumtum kamu lang niya. Bang batsab, ako yung nabi, iagad niyo. Ako yung nabi, piyagtaatan niyo. Kamu na'y sabihin, ummat sa rayo-rayo, piyaguwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban gumawa pa mga ummat, ay pa mga mahadya na magpasampay sin agama Islam, nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fa'budu rabbakum. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na bunal-bunal tud. Subay kamulong niya, magtag-ipon patuhan ni Allah. Wasallu khamsakum, iban magsambahayang kamu sin piyawajib niya kanu 5 sambahayang. 5 waktu sambahayang. Wasumu syahrakum, iban pagpuasa kamu sin amin piyawajib kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan pagpupuasa namun ng Ramadan. Wa'addu zakata amwalikum, iban pagtunay kamu zakat sin mga pangarta niyo. Karena hak sin mga muslimin, miskin, iban inyan hipaglano sin arta niyo sab supaya ri maupas katan masunog. Supaya ri maig katan malawa. Karena wala mo siya lianuan inlum sin arta mo yaon suway mo hibukit hikuwa pa mga tag mustahak sin amin hati niya zakat amon yung mga muslimin miskin. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyibatan biha anfusukum. Inyan hikarayaw hikasutsi sin ginhawabaran niyo. Nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahujjuna baita rabbikum. Iban sumay kamo maghaji mari pabay sin Allah subhanahu wa ta'ala hamak kain Baitullah al-Haram. Wa ati'u wulata amrikum, iban pagtaat kamu hisisin mahinang amir, khalifa, president sin Islam. Mapuas kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatat kala hinangun yun para kala siyabot ko inikatahan, tadkhulu jannata rabbikum. Makasud na kamulong niya pasurga sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtum kamu. In tiap-tiap umat asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hal sin Nabi niya. In kamu yallong niya asubun sin Allah ta'ala hal kurikan niyo. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Qalu, nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasahta ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tudlong niya. In kamu yan aasubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod ko. Uno lang in hika, jawab niyo pa Tuhan Rabbul Alamin. Bang kamu asubun ni Muhammad unihinang nirun kanyo, nagpasampay tawawala. Long sin mga mahadya ng qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasahta ya Rasulullah. Long sin mga mahadya na saksiyan na mo lang ya Rasulullah bunal-bunal tudin ikaw yan nagpasampay marikamu kaya hagad nam. Iban nagtunay ko sin amanat iyagad na mo. Iban nagpatumtum ko kamo nagtaat kami kayo. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habit tukabtangan sin mga mahadya na katan ampan niya yang katinliman niya. Iban sin tudlo ni abiyan patas sa langit lang niya, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ampa si imen lang niya, ya Allah, tayma iban saksi, kaulang niya saksi, ya Allah, in mga siyabot kabtangan sin mga silini, si maksi sin kakahinan ko. Saksi ya Rab, in pagsaksi nila kako. Saksi ya Allah, in pagsaksi nila kako. Saksi ya Allah, in pagsaksi nila kako. Mapuas na misa rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyatulun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaun pa siya Arafah, in ayat manunjuki paamuin kahinapusan na najukup na in Quran najukup na ni'mat najukup na iban nagrida in Allah subhanahu wa ta'ala sinagama Islam lum sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Lum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabut nin ayat ini pemahajana. Piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala lum sin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini long nya jiukup kunakaniyu in agamani. Demikian long nya jiukup kunay sabkan yung ni'mat ko maning Quran ubus na. In syara matarrang. In qissa sin kana bihan nakaw na nasabot na halam sin Quran. In syara hatungod sin uno-uno kabayan sin kamu papanawon syara. Hay karayo sin mahadja na halungan sin kamu hakawman sin kamu hula niyo. Jukup na. In hatungod sin pagtuhan, di na kamu malawa. In Tuhan ni Rabbul Alamin, di na kamu magbalik pa uno susumbahon barhala. Jiyukup ko na long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakum al-islam dinan. Sarta long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagrida na ko long niya in pag-agamahan sin kamu amunin agama Islam. Diarahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ding hadalamit tumakamaasan kalasahan. Amu yattun kahinapusan kabtangan. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patumtum pa ummat Islam. Hazaman niya iba sin mga sahabat. Hamapuasin waktu yaun wala nin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kapag haji nagbalik. Ubus nila Arafah. Ampa sila limud ni sabsin pagdum. Pag haadlaw Arafah yaun miyabot pamahapon pagdum ampa sila piya Muzdalifah. Nakasambahayang in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghrib yaun sin Isya. Ha tempat Muzdalifah sambil na pasubuh ang panay sab sila minig harap pamina hikahangpo na kasubangan sin adlaw amunin yawmun nahar amun adlaw pagsumbay amun adlaw haylay rindikato tanyo ampay Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtilo sin Jamarat Aqabah ampa siya nagbagong iban nagsumbay ampa siya limud magtupa Masjid al-Haram himutba na isab siya nagbalik sin adlaw ini adlaw amin haylaya wala da napinda in khutbah ni amurin siyabot ni Arafah amuray sabin yutba ni adlaw haylaya ubus in adlaw haylaya naghutba na isab nagbalik in Nabi sallallahu alaihi wasallam hamina hahikahang putag dua kasubangan sin amin ayyamut tashriq long sin basa in bisara sin Nabi Arafah amurin bisara ni Makkah Ka'bah Masjid al-Haram amuray sabin khutbah ni nagbalik hamina hahikahang putag dua kasubangan sin bulan haji amin ayyamut tashriq pag yano sabi niya tu adlaw agad pa siya haylaya into adlaw pos ding hakang pu kasubangan sinamin ini adlaw pag sambahayang sin kita niyo in adlaw haji bukon sadjahat in haylaya amin adlaw ikang pu kasubangan haylaya pa into adlaw hatay kud niya maka dari pa magsumbay inway nakapagsumbay sin adlaw ini haylaya amin hikampu kasubangan bang aun wala pa siya nakasaut sinadlaw yaun aun patu adlaw hatay kud sinadlaw haylaya inyan haylaya pa magtakbir pa in kita niyo iban magsumbay pa in aun makakaos atawa kan in makasaot makabisin susumbayon deng hadalamyat tumakamaasan kalasahan bang man naturiyong in patumtum sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyatun khutbah kahinapusan sin Nabi hangkan deng ha mga nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnat sin siya in pang khutbah haadlaw haylaya nakaminsan dayng tindog niya sambil siya diretso bihan amuin si malam wala na siya nakalingkod amuyat nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil in mapuas ding ha zaman sin Nabi aun ding ha mga tabi'in himinang in pang khutbah haadlaw haylaya biasin pang khutbah hadlaw Jumaat inyat to wilang da tel wilang da sin mga ulama sabang tud agad-agaron hasyara
iwan na sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panag ng tindog niya sambil pa si malam, nakaminsan din Nabi sallallahu alaihi wasallam amin tindog sin ayni khutbah biya na sin nasabot sin kita nuyariha kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalam yato amin yato patumtum sin kita niyo kiawa na turing hadith dengan khutbah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam murah-murahan bang mayan aun naput sin kita niyo kabtangan yato marayaw iban sin hikasong sin pag-iban sin kita niyo akar na panumtum na to hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kain na po sin kabtangan niya dengan dalam yato ang kulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yadto na in sarayaw-rayaw lang ta pagtumtum. Amin dumukot halam sin pangatayan na to in paminmin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin wala na kaya balikan was ding ha mga yadto katan amin kaya kisakato tanyo sin sak na to. Amin damikyan mapuas ding hadto amo na in long ta tiwuan na siya sin sakit pag datong niya pamadina na doon hayaon long ta wala na nakatukayad in Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamin sakit kimugdan kaniya kaya na amunad to in amin ajal niya na yung mga yan kalo-kalo ini mabisara rin dihe ni in biya din in pagda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamin masakit ha tungod pa perkala sin kahinapusan na sin waktu niya long ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam ni manam sin masakit in yadto katantan pamintangan na to bunnalim pag-ianon sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan dihilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin kabuhi pananamon sin Allah ta'ala sin kamatay na bukon bunnal in suy-suy sin mga kaiwanan bihan amoin aon dahin doon haon bang kumawa sin ilmo nila di kuno makananam sin ini sakit bihan gaman biya lanabi namin kananaman nila na wayron neto biya mga kasabunnalan sabab na muna intao mapatay rin na siya makapanuy-suy pagubos singkya na naman niya hati niya bukon bunal yung mga suy-suy bihan bang kamulong niya makadsin ini pangadji na mo ini na di ikaw makananam si masakit at wala makananam si kamatay na inya to katantan sulang ha amin panghindo si pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalura hado kaing waktu insyaallah taala amoy in long ta matangbos inamin ini pangadjian nito sampay pa amin long ta na maid na in Rasul sin pamaid niya tighan insyaallah subhanahu wa taala na murah-murahan waktu ini mga katawtay manghuran pagkayad tuwi ang mga natikmud na pangadyan na to waktu ini na itukbal na mo in salam dua apakatan amuin siwu dayari halawman sin hula na to ini sampay na pagwa makalayo naman to pa mga hula Arab hula Islam salam dua kanyo katan mga katawtay mahuran amoy in imalop kamo waktu ini murah-murahan hinbiya mga pakaradyaan na to ini amin mga yu day sab kami kanyo tawang panghindua bukon sa jalong ta amoy in long ta hiruhal sin lima tabukon sin lima da sumagawa amin pang hindua pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan in ini programa na to ini ini long ta lumugay siya sampay mag-anak po insyaallah subhanahu wa ta'ala sampay susungon waktu sarta na puas din nga pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila amin wala na mutas isim pakaradyaan ini na hinang sabab long ta masi nakatukayad in programa na to ako mawot na ini mga 4 taon natin ko insyaallah subhanahu wa ta'ala masi-masyari di marakan dahin haamoy barakat sin ini alta piaglugtuan si mga kamo na iban na isabsing kamera hindi hay ni amoy long ta misambia din imbaya na mo bihan magpasampay singkal lang sin Allah ta'ala bang wayroon amoy biya singkamo long ta tumabang kamo sin pakaradyaan na maunit sa inilong ta sumampay in maksud sin kita niyo sabab sinyad to pagka nagmisra in maksud sin kamo iban sin kami na yan dimarakan in programa sin kita niyo Allah ta'ala na intumong bas kato tanyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala
Syekh kalu-kaluon pa isang kabayaan mo ini bisara pati takodas. Demikian satu in kami dia na sinasabot ni Patuan, demikian ipasampaikan ako sa salam doon at ang kanyang kaula na di na mataki-taki in pakannya binaybayan doon ako hula bangman kamu salamat biya na sinsambat na bukon sa jahat in hajat sin kami ri tatabangan sambatan ituk basin 5 taymong sin 5 sana in kamuruun labi-labi hamam laka andu bunnal in Allah subhanahu wa ta'ala bukun dayat tu amin kalakihan in subay amin masuk matukanin Allah ta'ala masuk pagkatan ipunnya sa masuk kang patampat mahabarakat biya nasin in Masjidil Haram lagi in sambahayang doon hadua haramain labi afdal lang sin sambahayang hakwa masjiran andu murah-murahan inyan hamam laka bang man kailuin kamu halong palihala sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kalu mustajab in dua asin kamurun haramain insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian pokok hula kaibanan salam doakan yukatan murah-murahan bang main kamu demikian halong palihala sin Allah ta'ala dakan mari pa lam sin hula Pilipin iban sin di halam sin Sambonga ini peninsula labi-labi halam sin Sambonga City insyaallah bangman in kaulamaan sin kita niyo masih halam kusog iban kasay iban masih alam sin pagtuko iban tukuhon sin amoy hisyo indeng nga mga makasi malasa pa mga ulama sin kita niyo sabab na puasin sila ni kaili hisyo hanga dulatun na pasampay sin agama Islam agama amuin agama deng Nabi sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat niya mahuli malagbin pagsalang syukur na mo sin hisyo di murungdung harum ini kailo amuin misan dakuman yaon siya naglaligid-ligid hatas sin amuin ini palalihan kama niya mahal ka na kamo in makapasampay kami hari na makasud palom sin binaybayan sin kamu misan da kuman suara iban sin amin biya ini ragbos ini hal sin pagdakwa TV ra kuman kailuwang man mabot pa pangatayin sin kamu sa salaman namo iban sin pasampay namo haamanat sin Allah subhanahu wa ta'ala labi loba in hambok maas ko masya Allah pa ton kailu maray nagmotivate iyan ako kain na take ako bang kalong yung live long buron sung nakilong korat pa ko na deji magsyukur salam duat ditong kanyo kailu habay bang si matay mahud ko kamasan ko roon murah-murahan bang man masi amuin halam kau iban sin inimbok maskan kasay iban bang mayan in pangartasin kamu pabarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian ang pamakato tayo mo rin maray biya o nagjajakaray sab na tetext isab ka ako bang ako kung mag-live lang ko insyaallah na hari na kanganan insyaallah man kamo murah-murahan iban sin habayat to biya kalo murah-murahan masawain dito na salam do rito insyaallah bangman papabarakaton sin Allah taala kaboy sin kita ni katan iban sin rezeki sin Allah subhanahu wa taala masih into ko na to iban sin kabuhi na to amuin natin niya aun pa ini kanuwan na to sabab maposin ini inupain hotwa to maposin namin kailo ni Darul Islam habukun nito masabot amin long time kay manan wave nagdawa sa na network atau kan TV station masya Allah posin Darul Islam biya wayron biya masig tariha Sambuanga aun ni sab hamin sahi TV hadapaw na bang man isab kailo ini ganapan pa sin Allah taala bukun hat amin ini ban sin to daboy in mapaon man kailo on makusog nationwide amin makapagliliw hilalaw ng sumampay pa laong pangatayan binaybayan sin mga kamusliman tengha muslim origin iban sin mabalik Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian na maray isang ganato in lima na to dumo pa Allah subhanahu wa ta'ala paman papagbarakon siya Allah ta'ala in amuin pagpasampay na to amanat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام